hendak lo balik. Basuh lo balik guys di konten yang sangat menarik ini. Bapak aku mundur jalannya. Oh iya, kontenku Allah tuh ditarik boleh jadi jalannya mundur. Abang mana sendalku bang? Kok gedang gini kakiku bang? Lembut aja lah gedang tuh. Yuk cus ke pasar pembukaan. يا من صليت بكل الأنبياء. Ini ya ketujuh benar deh adik nih bang. Banyak pilihannya di sini bang. Kenapa tidak tiap hari abang bawa adik ke sini bang? Menjejak selera kita nih bang. Kita beli aja semuanya yuk bang. Dibungkus bungkus. Bungkui bu, salahnya bungkui. Kubang putih kali mau suku jalan maju ndak boleh balari kanda boleh pinta balaku apa katuju kita Bali di alih lo salero ka bakso colek le bang Bali 5.000 bang kok kandara rumah tadi ndak kok kanda ambo kok khusus bakso colek kamu ngeng digas lo onda sekete arah kate bakso bo rumah yang sangat estetik manuri ambo rasui estetik gue mantap kan menuju ayah karambia Siriri kok sehari-hari adalah guru senam tapi di bulan puasa kok beliau menjual ayah karambia nan dicetuk-cetuk udah kok karambia lancar-lancar sih kok jo piti 10.000 rupiah alah dapet ayah karambia nan mantap ditambah lo karambia tuh segar sebentar ya bang Riri bungkus bang diputar. Sudah dek, kemana kita arahkan motor nih lagi dek? Kita arahkan saja ke tempat gorengan yang di dekat kantor PTWA tuh bang. Sudah dipesan tadi bang. Selanjutnya nanti kita putar lagi pasar remaja bang. Pihak Anggaran Pihak Adang itu kan dia tadi minta susu cakamil bang. Kita belikan dulu lah dia masing-masing susu cakamil nih bang. Kena lah dulu dek. Nanti kalau ada nan lupa nanti payah balik kau nak pulang kita lagi.